Da li ste se ikada zapitali zašto vam ponekad nedostaje fokusa, čak i kada ste odmorni? Ili zašto vas sitan stres može izbaciti iz ravnoteže i utjecati na tok cijelog dana? U svijetu prepunom informacija, stalnih prekida i ubrzanog tempa, održavanje mentalne efikasnosti nije više luksus. To je ključan resurs savremenog funkcionisanja. Dobra vijest je, mozak je biološki sistem sposoban za adaptaciju i promjenu. I ne govorimo o naučno-fantastičnim intervencijama ili tehnološkim implantatima, već o svakodnevnim jednostavnim strategijama zasnovanim na savremenim neurobiološkim i psihološkim istraživanjima koji mogu podržati pažnju, emocionalnu stabilnost, produktivnost i otpornost na stres. U ovom kursu termin neurohakovanje koristimo kao kolokvijalni naziv za samoregulaciju utemeljenu na naučnim dokazima, pažnja, san, stres, navike, a ne kao medicinsku ili neurološku intervenciju. Cilj je povećati vjerovatnoću boljeg svakodnevnog funkcionisanja kroz niskorizične, postupne i mjerljive promjene u rutini. Ovo nije medicinski program niti terapija, govorimo o navikama i samoregulaciji koje kod dijela ljudi mogu pomoći pažnji, stresu i snu uz velike individualne razlike. Ako imate ozbiljne ili dugotrajne simptome, ovo ne zamjenjuje procjenu ljekara ili psihologa. Termin neurohakovanje u ovom kontekstu ne podrazumijeva manipulaciju mozgom, već praktičnu primjenu naučnih saznanja o neuroplastičnosti, regulaciji pažnje, stresnom odgovoru i formiranju navika. Ovaj kurs ne nudi čudotvorne recepte niti brza rješenja. Umjesto toga fokusira se na postupne, empirijski podržane promjene u svakodnevnoj rutini koje mogu dovesti do uočljivih, a u istraživanjima i mjerljivih promjena u kognitivnim i emocionalnim funkcijama. Naučit ćete kako da prepoznate faktore koji ograničavaju vašu pažnju i mentalnu efikasnost, kako da primijenite validirane strategije regulacije te kako da dizajnirate lični okvir za kontinuirani mentalni razvoj. U tom procesu polaznici preuzimaju aktivnu ulogu kao posmatrači vlastitih obrazaca i kao učesnici u ličnom, strukturiranom eksperimentu. Ja sam Monija Obučić, istraživač u oblasti biologije i ponašanja, sa posebnim interesom za povezanost svakodnevnih navika i kognitivnih funkcija. Kroz ovaj kurs vodit ću vas kroz ključne koncepte kao što su neuroplastičnost, emocionalna samoregulacija, navike koje podržavaju optimalnu funkciju mozga, te metodologiju ličnih mikroeksperimenata zasnovanih na principima behavioralne nauke. Naučit ćete kako da unaprijedite fokus primjenom tehnika upravljanja pažnjom, kako da optimizirate nivo energije regulacijom sna, svjetlosne izloženosti i kretanja, kako da koristite svjesno disanje kao alat za modulaciju autonomnog nervnog sistema, te kako da izgradite svakodnevne mikrorituale koji podržavaju održavanje pažnje kroz vrijeme. Na kraju kursa nećete samo znati više o funkciji mozga, imat ćete strukturisan okvir za primjenu tih saznanja u vlastitom profesionalnom i ličnom životu. Ako ste spremni da bolje razumijete mehanizme koji stoje iza fokusa, stresa i mentalne energije i da ih sistematski unaprijedite, onda ste na pravom mjestu. Počinjemo jednostavno, praktično i primjenjivo, ali uz jasnu naučnu osnovu. Nema nerealnih obećanja, već niz malih, konzistentnih intervencija koje kroz princip kumulativnog efekta mogu dovesti do značajnih promjena u mentalnom funkcionisanju.